May 17, 2025 niya The Indian Express den article khat ahin sudo na wachun Gurgaon Trump Tower ultra luxury unit zanila som ko lagi chu abonin ni khat ka asungin crore sang thumle zanila som ngamanin akizu chai eti report akimui na hi Trump Tower hi Gurgaon sa isao mahipuin Mumbai, Pune, New York, Turkey, Dubai, Canada le Vanoy pumpi mundang dangazong awmin na hi mi tamtain Donald Trump hi politician ahitia ahiat ahin ahinla mi hlom chahin ama hi sumkolvei thim ta mi ahiti hi ahiat do bo hi ahile tuni video hi Donald Trump hi American khangthusima president house pen iti hung hi theya bankrupt livezian achinunga itilam dola sumlepai hi za zan hi alo do thei hiding ham chele social media platform zo sia ban abol zo nung wa zong iti dana election a cho gul zona chang thei te ham ti ho do ana za za ho he in sei dio hin aban isei masangun video hi like ga bol pa malamutin channel subscribe nai lo hon jong subscribe ga bol pa din ikiti mun hi tu chana hin Trump Entertainment Resort hin Trump Taj Mahal ahin Trump Plaza ahin Trump Marina Casino kiti Atlantic City muna sisi jong hi achodo tay na hi bankruptcy protection file abolun achanu Ivanka Zaunain Donald Trump amata ajong board of directors kunin apan mun adal hatan hi Donald Trump hi sumkolvei mi lien ta khat ahin ama summu na hi alhang pia Manhattan real estate akona hi penin hi Trump kiti amin jeng jong hi ama dingin atha na hi ama nei lago a value zat mongmong hi $3.7 billion vel ahin hichi hi US president hall a hau pen ani na ina pansai na hi Donald Trump hi 14 June 1946 kumachu New York Queens kiti muna anaping ahin Donald Trump hi mi house ate in sunga anapinga apa Fred Trump jong chu real estate lama minasata mama khat hiya chele anu wang chu ina imama vetu le housewife bawa uma hi apa Fred Trump chun kumsom langa athin laya kunin real estate in na anatong pantain hichi anato na akipat na ding asumpi chu $800 hichi chu anu ko ma anakila hi ahile Donald Trump api na chun apa net worth chun $2 million aphajaw tai na hi ahile Donald Trump hin khoin hunglut kilawhan anew laya chun Donald Trump hi milang ta le sengai bi ese elo anahi in hizi chun class 7 asim laya kunin anu le apain boarding school in anakoi hanin hichimuna chu umdan chondan new khat be azil do be le tia anakoi hanahi ahile Trump chun hichi a umna boarding school chu adeimo mama zengin ahinla phat ahung chi dung zuin chanji hello ta chapang ahina kunin seingai ta chapangin ahung ke khial do ta nahi hichi a umna boarding school te chun hat a ahin sopuwa alungial dan nasata ahin khial do pi jingoi hi Skula chu midang ho alo thin na ho chu amu chun Donald Trump in jong alunga agyal to pi pen cha hila ama jong milo thing ta khat a hi ding apoi mo dan chu alungin akivap jing tai na hi hicha ko na chu ama gil kil na chu lo thin na dela agil kil bo cha hong hitain aji chu anewa ko na hichi ana na boarding school ten ana hil pi pen chu a hile mihim khat chu gol zo a hi lo le golal khat zo zo ki hi jing a hi ti cha hi hichi chun graduation ahin chai zo in Donald Trump in apa real estate business chu ahin zui pantain Donald Trump hin apa thil bol sanga lin zo le thupi zo khat hi bol do apa le vanoi mi het ahia ama chu milo thing mong gol zo khat mong a hi ti chu avet sa anu ma hi hiti chun graduation azo zo wachun apan aboi pi real estate project new cha ho achun akitho pi in ahinla 1976 kuma kumsom ni langa athin kumachun opportunity hoita khat ahin muin hia ko na chun ama chamchamin ahung kilam kai pantai ni hi Manhattan akhun Commodore Hotel kiti khat hi a condition hoimo ta khat aumin abang ho jong cha ki egam tan a window ho jong chu segama koima jong hi che hotel a chu numji talo hi ahile Donald Trump chu height kiti hoto hin ki khut zomin hi che hotel chu man hlom cha in ana cho in hoita in asim pha in 1980 kumachun Grand Hyatt ti in amin sa in ana hongdo tha kinin hi a hondo zowa kona thlaphabep sungin hi che hotel chu ha ta in ahung lo thing ta in hi chi deal khat se abol na kona chun Donald Trump hin $149 million analo do zoin real estate lama akholjin na le alo thin kipat na munpi khanin ahung pangta na hi ahile chizo wachun Donald Trump hin project lin ta khat ahin gung kitain
Hudson badung panga 72 Street akonin 59 Street chan geya chun apartment sang som ni zen hi sa do ding hi chi hall at shopping mall hoi ta ta le restaurant hoi ta ta ho jong zaw sa ding ti hi hi chi athil siam go chu mun khat se a hin lain hi chi apartment za chu apa in real estate a bol na sung se in jong ana bol do zo pui na hi a hi le hi chi a project gun chu a hin sa pat masangubin ana khongai ki tawin aji chu hi chi mun la adunga cheng a in hing a in kom ho chun hi chi ki bol ding chu ana za anom lo hi Hichilaila acheng mi ho chu mi hausa le politician lama jong milin milal ta ngen a hi jiun Donald Trump in hichimuna athil gun chu hiti chun bol do lowin an den tai na hi a hin la 1980 kumin Donald Trump in atun so na a hin kho ki khial na ding khan hi a hin bol do ta na hi anewa kun anatup jing USA gam sunga an khalo hil in song dang to ki banglo achum be khat sa do ding anati chu Trump Tower kiti min put sa in a hin sa do tai na hi hi in song chu ultra luxury project ti chu adang dang sang sanga jong nom zo le thupi zo mong monga ki sima hin adan som nga legin anein fit som gin a sang waterfall jong anein asung chu sei theilo khomin athupi na hi hi in song chu akisim zo ahong kilan lan cha chun ha tain ahong viral jeng tain celebrity min thang ta ho ga het theidinga Michael Jackson le Bruce Willis ho kisanin jong hi building a chun apartment ho akichon a cheng on hi hi a project a ko na chun Donald Trump hin mi him hi han lekha bugil ta a kisun hon jong a hil do zo lo jil do lin ta khat anane na hi hi chu hi le ei ma ta in ikisim do thil kiti khela aman tam ding thil aum pui ti hi hi alol hin na hin Trump min than hung ki pat na le ama thu sim hung ki ha het na chu a hin ko mu in ato do ho mi a het sa na chung chonin ama jong mi het thein ahung ngalin gari man tam ta le hoi ta ho a hin kilamin party thupi ta ho host abolin media maya mi het theina ding chun pan analai na hi asum kolvei na chu ahung khang len lenin chamlo ka in Trump chu real estate na mina sama ma jing king of real estate ahung kai do ta na hi project abol zo se chu zu hla lel ti aum puin a hin la hi chan alol hin ta wangin hi chi chu ama dingin aphatai atinai pu na hi sumle pai hol na dinga alunggel gilkil na chu chimti anei puin chipe na anei za sanga tamzo sum hol beding chu atup jingin 1985 kumin American sunga business min chi mama jing casino in ahung lut kit tai na hi real estate abol na chung chona chu hi chi casino industry hin asum ale za ni za thuma asu pung thei ding hi ti chu a het sa hi hi ji chun Trump Castle le Trump Plaza Trump Taj Mahal zauna in munchom chomin casino a hin hong do in Taj Mahal Casino chu chuchiphat laya dinga chu Vanuya Casino Hotel lin pen anahi in hi ji chun Trump in Vanuya thil kidang agiat channa 8 wonders of the world ahi anati lewin ahi 1980s ki chai kun lam chu Trump adinga aphat hoi pen lai ti thei zong ahi na ji chu abol num imazo si anabol do in abol na lam analo hling hle na hi ahin la awang iti ding ham chun hi chi ho chu an hup thalo zong hi tin 1980 kuma chun Trump chu real estate lama mi na sata ahi na akonin celebrity ahung hi do tain anet wat zong chu ha ta in aki khoto jengin zero akun $500 million chan apha zo tai na hi ahila 1990 kuma chun thiljo si ahung ki khial kit tain US economy chu ha ta ahung kim su a agam economy a hoilo walji chun mannalam chun ahin su khapan tai na hi chi chung chuna chu Trump hin a casino hall a real estate ho fund bol na dinga hi billions of dollar hi loan anala akit a hin hi chun a casino ho chu khat khanin aban banin ahung ki kha gam tain 8 wonders of the world ya anako Taj Mahal Casino zong anaki kha tain Donald Trump hi livei zen bankrupt anachi na hi ahin la hi chi casino ki kha na chun na to ding tampi subei hen lang investor ho en sum tampi pi lo su hen lang a hi lo zong le agam pumpi economy chu hil hasu zong le Trump hin hi chi ho akona chun million sa sim sum an hol do in anamu kin na hi ipiti dana chu ti theiham itile hi chi casino ho chu Donald Trump ama among mong hilowa a company Trump Entertainment Resort ki timina chu uma hi hi company achu ama CEO a hi ji achu kumsi le millions and millions a sim sum hi ama thalo a akila ado jing hi hi casino ho jong chu aman aran mong hilowin mi ho chu ama min aman sa chi a chu
amin aman manu chu aman akila akit ji hi bet sana in McDonald bang chu kopi sung khana na hona hi le adukan chu nanga hi ahi wanga chu McDonald te aminu chu naman je a chu aminu naman man chu sumana pi ti na hi ichita banga chu Donald Trump hin a casino ho chu abola anei tu ho chu sum million sa sim loss u hen lang hizong le Donald Trump wang chun hichi kum sunga chun $100 million hi anamu zawin hi hichi casino store boina chunga chu aman million sa sim amu wanga ama business zong agam boina chun hata asu kha a hiji achu amu sanga tamzo a loss kit ma hi government akona project za chumchuma dinga loan anala ho chu lepi ding a sama ma tain hichan boina atu na chu ahin suboi be ding in 1992 kumin Trump zinu Ivana Trump chun Donald Trump chu aki khenpi kinin 25 million cash 5 million housing allowance le $3,050,000 hi kumchenga alimony adinga api ki ji hi kumguk sungzen aki chen pia cha jong anei pita chinunga aki khenwa sumchu zat azinu api do chu asumle pai din mun lama dinga nasata hla asam na khanin ahung pangin hi aki khenji uchu ipiji hamwang aki hechen point hi jongle ji ki khen pi kiti hi get na khara hi ti wang mu do the hi hechi kumchu trama dinga alongkim na pen kum a hi in a business hojong abonin athi pai khong khong ding a hi tain azinun adal hakinin ama among mong $900 million but anei kinin chichung chona cho $3.5 billion hi a business a but anei kira hi phat khatlaya mi house ta le mi min thang ta ana hi pa cha tu in imanei lowin bankrupt min aum lo tai na hi hechi alhu na kona kile do na ding in business za chumchum abolin ga he theidinga Trump airline Trump ford car Trump the game Trump magazine le Trump university ti ho jong ana bolin ahin la abonin analo samsu ke na hi ahile hiya chun athil bol dan ho chu abula konin phatte chan anong vet su ke in abul mongmong besengin ahung ki tha pat kinin hi Donald Trump ama mongmong hin business hi aneya ahilole aman arana sum amua hi point midangdang ho hi amin aman sa cha ko na chu sum amua hin hi chu personal branding kiti a hi aile cha ko na chun a business boldan style cha hin khel kinin in song thu pi ta hole casino ho chu aman ki cho lowin mi ho chun ama ho min khela Donald Trump ama min aman sain ama ho ko ma chun amin aman man chu suma kila ki chi a hi hi chu licensing model kiti kida hi vet sa nain abula hin seo Gurgaon Trump Tower kiti jong khu M3M ten asawa hin chile Mumbai pen kho hi le Lodha Group ten asawa hin ani ni wahi India company hi chi hona hi Trump Tower kiti min chu aman theina diwa hi chi company te ni chun Donald Trump hi sum api kinu hi aji chu Donald Trump chu mi min chi ta kha hi je a chu ama min ki put sa in song ho chu gang ta ki zu hla jing the hi he chi thil chi dan chu Trump hin a hin he thim thima chu business lang sanga personal branding lang bo hi a hin focus ke da hi hiti chun party lin ta ho ahung zaw be panin kung in nei thupi ta yachts kiti ho in alam thlale in billionaire minom sata danin hin kho mangin hi media maya akiha mu na theiding chu ha ta in atu min a hi le he cha thil gon ho chu hoi ta in ahung chi tu hle jeng in hi hiti chun mi hon Trump chu a hin het be che tawin TV le newspaper ho in ni se in ahung ki mujing ta in munjo se hin amin aki thangjing ta na hi a hi le hiti chun phat ahung chi na hi le phat chom khat jawin so thupi ta ho a gazaw theina dingin ko na ho a hin mu pantain hi chi su ga he thei khat chu hi le The Apprentice kiti chu hi hi chi su chu ama dingin sana alai na mun danin aum do tain aji chu min a he ding a deina alungial anei jing chu hi chi laya hi asu bulinga hi asu jong chalo thing mong in Trump in a dei dan bang chat chun episode khat mai in jong million sa sim views amu vin hi chu jong le cho ko na chun sum jong amu kinun hi chi su a chun season 14 chan aumin agom gomin season zo si a chun Donald Trump hin $500 million alo do zawin hi hi chi su khat ve agabol na se chun a hin khu i chan hamin a hin khial tain a carer ana himang sa chu a hin cho hing but kit tai na hi hi chi su chun min thanna api keu helowin amin chu mi man sa a sum kolveina a aman ding lungial anei pian jong chu masanga sangin alung lut be sa zo che na hi hi cha sum amu ho zo se chu real estate in invest abol kinin chu zo wa chun wang Donald Trump chu
min thang ta le mi hau sa ta khat a hi kit tai na hi a hin la hi cha jong chun ama hin thaha na hi anei zo lo a hi tanin kilang asa jing tai na hi hi ji chun real estate na konin politics in ahong lut kinin vanoya mithunei pen hi na dinga chu USA president a hi ding angai dan jong chu a he in hi ji chun election a hin tet panin sum millions le billions a sim hi election campaign in a hin seng tai na hi le wang phat pi in election chu a hin zoin USA president chu ahong kai do ki ta na hi tu ni chana hin US president hola Donald Trump banga house ding aum nai pui zong a ki ti na hi a hi le president ahong hi zo chun ipi hi zong le anop no a dei dei a bol thei ta in koi macha a ki cha zong om ta pui na hi hi je chun media hola dongin kina akibaw na thei thu ho zong a hin sei do khatan hi je chun chi ho akona chun mi ama the ding tam ta ahong do lo tai na hi a hi le hi chi ho je akona chu media ho en zong a channel ho ovin a sonom ta povin a hin la hi chi boina chu su hlap na ding lampi chu Trump hin ananei sa hi kina hi hi ti chun ama among mong so khat hi the Trump so ki ti chu a hin kisim do in hi chi chu political lama seinom zo se seina in amangin hi a hi le khat lama athil chi dan chu anha sanwal ta ji chun social media platform zo se in ama chu ban abol lo ta ve na hi hi chimuna kona chu business a hi hungle lut kina hi Truth Social kiti hi Donald Trump in anei social media platform khara hi hi cha hi mi zo sin anop no akisei thei na dinga phalna ki pia hi hi chi a business hi tu a hin $5 billion value aphata in Twitter sanga jong na sa joti na hi tai hi ja hi Trump hi US president house pen hi a real estate empire le multiple business line sum akrola sim thlasia a hin lo do pi thei tampi aneya hi Donald Trump hin ko hin lamsu lamto zat chum chuma hi ha sat na no na dana le kana chi ho hi a hin to pe a hin abang le $1 billion business ho aki kha in abang le social media platform ho ki sanin ban abolowin a hin la ama wang akipel ha him po in ki tha apat na ding lampi a tha hol jing in hi Donald Trump hi politician pha hi hen a phalo hi zong le chin ta he thei khat wang cha hi le ama hi sum kolvei mi na samong mong khat hi ti hi he thei hi chan chu Donald Trump hin khuthe simle asum kolvei na a hol jin na lampi ho achom lama iga sei wa hi in thu sim chu ngainom isa te diu zong ka kinemin a hi le a chaina ding in remind ka hin bol nom kit naw cha hi le video masalanga NSCO ichi free crypto mining delta mining chu gelne poutin anaki bol so kewetin satoshi le pi market luna mine anabol lo hole hlom cha cha ana mine do ho ke tabang banga ikisi ikit na lo divin anaki bol so kewetin ichi ti lo hi na pha chom na diu free a ka hin share pi theu jong om point sum siki jong sending om point imacha ki silut ding jong ai point ni khana khat ve bo click na ga bol ji di bo cha hin chuta le video ka hin share masana ka refer link a kona join mi tampi e hin contact lo awmin hi chi ho si chun hi chi video hi mobile lung set ta in cha number ka koi pena kona hin whatsapp mane hin contact so ke di vin jong ka hin tim ve aban le group link jong description lama ki koi in tin number jong ki koi in tin cha kona ho in text lang holanga ho ki het to tin ni si le khat ve bo mining naga vel bol ji dio a hi ti chu i hai min lo hil dio hi tunia dingin hi chan chu hi in tin video kiting kimukit dingin na bonun stay safe and stay blessed.